Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke donbosco media network. Kimat kibakong san menta ke sengi kilong. Daka lumpung Yakob hakaryam kasyad bat karwai tenrai en penlong ke KIF. Kublai sngongu u Dr. Ricky MP yakipad ba ke pen Ursula bat nongjri. Ngat u Bangladeshi hatten song ki BSF. Ban Rakhi sengi penkoj office ha Southwest Garo Hills. Tomantang ini apai shiki Khubor ke bakambanya. Ban kentiu bat ban pene pensa ya karyam kabet bat ki dustur kiriti bakerpang jong ki pa nyautrep. Khasi Indigenous Foundation KIF ha ka art pusau tarik Nailur kelapen benapat ba ban penlong ya kajing Yakob khasi traditional online. Naga benta ki khun Samla ki badon kasap kapong ha ka syat ka kemen bat karwai ka siau. U director jong kani ka kunhun ba niman and shadap u khot bat wer ya baro ki khun Samla na keleng kari khasi jantia ki badon la kisap ki phong ban shimpenta ha ka lumpung Yakob khasi traditional online da ka ba shupha ya ki video ha kini ki number pra iwe lai iwe pra not lai saw san saw ban khandai pra hnriu lai nyau khandai ar khandai Bat kapor ban pediang iki video kan long nadu ka shipau tarik risau hadu arpau tarik risau bat iki pon en pelaj ba hapo shitayo. Ki busket hagani ka lumpung Yakob kin long da kasong pisa bat ki momento. First prize khat ar hajar, second prize riu hajar, third prize lai hajar, fourth prize khat san spa bat ka fifth prize shi hajar tengka. Ki jingdrai ki dei ban long hakikitien khasi penar maram lengam war bat boy. Sya Satya hakakitien pareng bat Hindi. Deru ban pong da karyam kabet tenrai. Buyuk nungkong, dan nungkat hajar bak membentuk, baan riu hajar bak membentuk, banai hajar bak membentuk, besar kasan sebab bak membentuk, besar si hajar bak membentuk. Negeri yang jom ke foundation ke kot siang bahaya baru duduk ki kena ki kun Samla bak ki kami nungkpa, ki bedan kata kemensim ban pergi, ya karyam tenrai juga kun kasih. Kim don ka ban siu ndir ban bahap ban siu ke bai room ne ke bai mi oh ke nim don nama kali ka thong ke foundation ban penkiu ne ban persa ya ka riam tenrai ni kun kasi om don da kubai ka jingtmu yo se ba don rom ba da jingtmu ban pelong ko ki film ki ai ni ne riam jobi gimla kata andre unong job hi ka unong job hi kata berhenti hi dan negeri yang jogi ingin akan kata ke pras keduri bat ke momentum. Dan kemudian orang tadi kot nibar, yaki berkisah bahaban yami kenapa kita keriam tenra jadi bersih bukan? Ya peteng. Nama doni yoi kat barang mikis ni kita keriam tenra jadi kalau anjak, kita kejin syak kejin buat tenra jadi kalau anjak. Kerpat kini sosial berkisah bahaban dia limit ban di dalam tentang negeri sekilang begini lo kita tiba job baru tak kata ya gini hanya ini boleh mah tapi ya video ini ya ketika kebakar ini yang ya kita kuat manusia bentar akan dia kasih transaksi kan long hak aku trip oktober ajar pasal bila kan hai video job pihak ini ke number private library prana lai sao khandai pra riu lai nyau khandai khandai nadu ka chhotri oktoba ajar apsal hadu ka apotri oktoba ajar apsal Kinoyalam kaseng Voice of the People Party VPP rengkat baru Dr. Ricky AJ Sengkon MP Lok Sabha kilahiar Chapen Ursula ban Kublai sngongu ekipat ba kibalak kershan bat Punjab ya uni urang ba haki election Lok Sabha balala. Ya kajingalang pat ba la penlong Hamadan UUP Urksau hakaba ladon lang uba Arden Embasayomot Presiden u Dr. Ricky bat bungut kinoyalam jong kaseng VPP nagani kathan. Hadirin kajingalang Hapen Ursula, kini kirang ba kilahiar syanong jeri ban Kublai sngongu yakipat ba kani kathan. Saya Ibu Arden.
lagi yang ni jong Meghalaya berat. Di kebaik, ngenda hamani ki banyak sar. Nari mentang yang padan. Hakata ka por ka banyak ban pentelon ni kikam. Ida kepilan tiru bau pai ba. Jong dari bat jong Jylla. Unda skopo nang ni shikhamat bar aila ni ka voice of the people party. Balan rakyat ka jingla. Bangila shisha ban pendek ya shibun ki jinge ki bangi ia kendo aga jinge lenti. Kat shabat pai tanda ka jinge. Kat shabat ni let ia kendo ia jinge ka jing sha leben ka jing sha le Shillong khamat ka bala palat aga ni kabri ka ba e ka jinge. Kare ka ta ka ba penong ni ki khon samaj ni bagin snowing bagin snow vital aga ta ka jinge ka jongki. Koki patari langit baga jimi jong voice of the people party. Kadang jumap kamu player jumap. Ya kecing doi kecing on ya kecing yam kecing longi kelang sem. Kita dok kita kedok kita shaleben. Hakisnya lenti ke naga benta ka party hitur away. Kelam na kerja kerteng lo di barok kinong kitam na central body. Kibelawan sobha ngida pilihan sobha AFP sa chisepa. Ya kejeng long belakloy kejong pi ya kejeng bersat juwei piwei ke parti nanti dapat Shillong pada kita ai keleng-keleng ya kejeng wan kejong pi hang ne jaga jungi ni pedang soha shibune kapedeng soha ru dah yang kejong kalau naga benta ki Peit ba nang song Shillong jong thain riwar mingi borok kawai nadu kelong pa kelong kumi ki hemmen ki para ki hap ki barit lagan thai shinrang ni pedang soha bi chadi Hadin bagi sentiat kila ajing tip kiba paka shiki Pulit Border Security Force BSF ya ka jingdon kinong khayi bean ha Khubor India Bangladesh ha Kanai ha Thai Southwest Khasi Hills kila pen upshrip batan song ya kita kinong khayi tu ha ka arpulai tarik Nailur. Ha kani ka jing appa hara jong ki BSF langat uwe u Bangladeshi uba kerteng tonik hajong lai pu prasnam karta uba shong basa ha Netra Kona district ka Bangladesh. Nakapla baulaking Hamed dalap arlak laipuh nyau hajar san sepak tengka kapisa Bangladesh ban pendenkam hakaya dia thiet mar na Shillong sa Shillong Khubor. Ya uni ubreu la IT haki Pulit ka Meghalaya ban tokit bat ban le kat kum ki kendonan. Hakawe pat ka jingja ki BSF na ka perton battalion basau 4th battalion kila yo bat kem ya ki mar ki ba shongdor palat khat san lak tengka ki ba kentup ya ki jingsle bat pniang pen bhabreu. Ki BSF kira ya kun bat pendam ton ya ka kenhun ka badan san ngut ki breu ki bala pet krat lai lum lai wa bat e no shadin ya ki mar ki mata baki kit hakli bat hamet. Ya kini ki tiar la IT haki Pulit Customs jong ka sarkar India ki badan hakani ka shnong bat ki jing toket ki dang ya chaprang. Kinong trei ha Southwest Garo Hills kila rakhe ya ka arpusau tarik Nailur kum ka sngi penkhoj office ha barok ka we ka NEHU district balatip kum ka swachta hi seva fortnight. Kinong trei office ha ampati kanong ba jo ka Southwest Garo Hills kila mi sha phalau office rangkat ki mo kheu ki sensar pansar bat penkhoj ki saudong saukun jong ki office baki trei kam. Kum juru lale ha barok sauteli ki office jong ki CNRD block ki badon ha ka NEHU district. Nailur ka jing penkhoj ki saudong saukun jo ki office trekam la penlong ru ya ka yau de tiar balathan shna bat oshrong da ki riu don sap na kilum garu ha ka NEHU kasngi. Tang kata ki Samla shenrang bat kenthei kila penrhem bat pen ya ki jabing jong ki padba da ki surjing tem kende mensem bat ki surjing ruai babang ha ka NEHU kasngi. Hakini ki artayau en penlong ki jing yako baper naga benta ki khna skul bar ki Samla pule hakeleng ki skul jong ka NEHU district.
Groups alone, honey, we just keep on keeping on, 'cause love makes us strong. Samla Albert Maring, uwe na Samla ki badang up dengong ki result District Selection Committee DSC, ulapan pau ya ka jingleng a ya ka jing slam ban penbena ya ka result jaka DSC, kabala long labun snam ban bun benai menta. Ulaong ya ka DSC bala penlong haus nam arhajar arpau ru hadu menta kadang yo thia abat kampat pau perthai AA. Kani ka jingle juki bor Senshar District kala penduk mensie meki Samla jangka Ribhoi District ulapan kun. Kumway na Samla na po kadong Ribhoi nga karon hang na kapor kabayday bat kajing jongki Samla watkam hapo ka district kamtam hak bayday bat ka jing penslam palat jongka storkar lampa ka DSC penmi ya ka risol keba la simpar hadu sausan senam keba nadu senam arjar arpo hakba daki spak kali ki kam ki balaj hapo district andrai klempat penmi risol hadu unta haba yadai bat ka recruitment proses kene kala pensa umdum kala bu hakalengok kala pen artatin bat penduk mensim sikadai ya ki Samla jong kedong ketan jong ke district bat hakaju upar ka donok kata ka jing subasniu yo kadon ka ka dau bari salendat halor ka jing slampalat ban penmi ya ka risol kane ka jing penslam ban penmi ya ka risol kalau langkum ka jing pensarwakai ya ki snam ki kerta ki bakordar jong ki Samla ule wat kamot jam ha ka jing yale don bayo don badu compare dayo menor handrai kadai benlong ha kata kerkom kabasai bat kabukhuj ba kino kiba dai hok ban yo ai kin yo ya ka kam ka jam kane ka jing penslam jong ka DSC ban penmi ya ka risol kalau langkum kata ka kenthai kabala palat benai kaba syusu kha handrai klam kha ya ikun anda slam por hadin pat ke kapan ban daud dikan handrai nyuma kerman bakan namlong kumta Kipat ba nong shong shnong jongka kse kolong West Khasi Hills District kabahap hapo ka Hima Meriau haka arpulai tarik Nailur kila turpuk sha office im Hima Meriau kabadon hasnong dom so shan nong kasen na kabenta ban penremjur ya usim bat ya ka Hima halor ka jingbam ai sanat ya usor dar themai ba amborlin lingkoi uba kasnong kalaji dangshen penban usim ulathong da usor dar basusi acting ba RS Kardosau kani kajingtur kipat ba sa office usim ka deiru hakasngi ka ba ukis sim ka Hima Meriau ula khot yakran ban penbet halor ka kenrum kenram ka balami hapo ka snong namar ka jingbam ya bet ya renti ka jingjit sordar karbadang yakran lawan mi kipat ba harengkat ka jing perta ba jing hela ha ka phelau ka office Daitar hadu baki bor district Eastern West rengkat ki bor jongkaan ki balawan bantem ya kate ka jingjia bat umajestor Baro arliang nakaliang usim bat nakipat ba jong kani kasnong kila penyeng nia bat penksan halaki jong ki nongrim larai ban penbet ya kani kakam hapo ki artayo banwan Ni persyak agen saudar ni tawa ya kahok ni tawa ya kahok ni tawa ya kahok
Sardar. Dau. Semariau. Dau. Semariau. Dau. Semariau. Dau. Semariau. Dau. Semariau. Allah kan usia menendrai akan tin menkeren. Hangas macun, hangbai. Pun kejar di yang di police officer yang Mbak Yones Mbak Amborlil Mbak Barok biar langsung ni te ngilak puas sebentar kaba ya susu kini ki arngot kini telang kini sisno kini mengedor barbat kirman bat bakting kini telang bat kunan pentip hang ni mati kin fek yang tadi kalau naik cendol kam tu senang kunan pentip hang ni bat ngin seperti yang kata bat ngin perlu tak buat jangan saya selesai Macam ni, macam yang tepat keteri ben kam atau tu pura bop im laila lina bisa ada dua kali macam saya macam enak keren macam komisioner ya baru lagi nak senang di ofsa ni hisab berlang ni distrib berkiwi di nak senang kolong berkat nak senang jangka dalam senang persen ibu ia majlis ada percaya yang rela IT ngabangan percaya kena sini iga bangi keren benar te nakaliang jong kini baru arliang ngilak hotlang kejing keren gila poin nak kejing sepuluh jemut kata kalong ba ngilajit armut ki kan benar kawai nakaliang jong ka jong ba Kakenhun ki pharmacist hak art pusau tarik Nailur kilaya kendo ya ke menteri kekwat kakya Dr. Mazel Amprin lengdo bat kerpat bat dawa nak sorkar bantung bat pendap iki kam pharmacist ki badang laj bat sa athli haki babun ki jaka sumar nongpang kum ki CHC PHC dispensary subdivisional hospital district hospital bat haki hospital sorkar ki badon hakanong ba Shillong. Hawakaran Shakilat Pathai Khubor hadian kajingya kundu bat ka menteri. Usamla Imos Jones Imli nong padiak tien ya kanika kunhun ulaong. Hakajingya kran bat ka menteri. Kilalap ya kadaw balai bakerdu kam katni hakani ka Jylla. Ulaong. Kajing kerdu kam kadai namar kajing bam tre kam bha ka pharmacist council kabadon ha ka Jylla da ka ba pentip bakane ka council kaladon nadu usnam khat khandai spa khandai puar. Hendrai hadu menta 4 pentamai yaki dekot bat kinongkit kam jongka. Ulaya turu baka menteri kalaong kan sa shimkia halor kanika mat bat kan khot yakran biang yaki nong yalam kanika kunhun pharmacist hakaway pat kajing yalang ban salong. Tolong baik lengba kajing kerlu kam kerlu jam hak kabide bat ki pharmacist. Dan kini kajing kerlu kam kerlu jam kapan long ini bangin namsong keliti dengan mi syakmat dengan mi syakmat pada ngilap bah kibun ikam dari kam function bah labnong directly ke council jomka pharmacy council hangnya po kerja hab Jylla kerja bah kini kam impak yo ya final solution ke hadu menta kijing doa ke jumi ibu syakmat bah tunggu ibu kita kadu menta Kajing kran Shillong BI bagi lapor health department kajing kran bagi kelan Khubor ba buat makiru kim tibha kim da wat kim da ai banyak apa sangi nomor ba kim dan kata imat ka responsibility limba kajing Shillong committee kajungi ila dawaru banbu no ka pharmaceutical industry nang dapat enkru ban tung yaki pus haki subcenter PHC CHC kumakitan mentah kilpin kiu no iwe numbers bat tung no shibun ki shushu ke drug inspector malaki district bat kat hudu mentah tentang daingut ki drug inspector ko kai Jylla kajungi ki kat pagi district pada yang ada di Artili district te kalong ka bae iki bakin tray Nagilin jumi beliau kan clear assurance bangin sa khat yang school meeting yang prioritize yang da ai hun than ke brief function sama ba sa khat yang ini sa meeting bangin skam bang meeting mendagilai Shillong nadu ki kli juga council bat hadu ki inspector juga hadu ki drug inspector bat ki parlo pharmacist ba
insa khami meeting sen dan nadu khat khnai spa khnai par hadu matam par renew ati nongkit kamru kumba lalong kedustur man usnem Kanongstone College kala rakhe ya ka sngi kentiu kerdan graduation day ya ki Samla ki bala pendap ya ka graduate na kanika college menta usnam haka arpu sau tarik Nailur Kidan hadu sau spa sau phongut ki Samla puli ki bala pendap ya ka graduate ki ba kenthop lai spa prapu lai ngut haka art stream sau phuwe ngut na ka science bat khan riu ngut na ka commerce stream Hakani ke sngi kentiu kerdan Chief Secretary ke Sorkar Meghalaya ba DP Walang ulalong ukongsan bat lapen Khuborom kerpang ya langut ki Samla puli ki balayo rong haka merit list kata usamla shem bhalang kharsentiu ubalayo eka kerdan bahnyo haka zoology ka Samla haba pilari kharbani ka balayo eka kerdan ka bapra haka geography bat ka Samla larihun el rengat ka balayo eka kerdan ka bakhandai haka biochemistry Lapan Khuborom ru ya kinong hikai jong kini ki lai tili ki subject ki bala kentiu ya ki Samla puli bat ya kanam jong kanika college banpoi syakini ki kerdan jingjob Nalor uba DP Walang ladon lang ru uba Macmillan Bersat MLA Barim jong Kanongstone bat chairman governing body jong ka college Dr LL Mausor president sponsoring body usumbu deputy commissioner ka West Khasi Hills ba HK Thaba superintendent of police West Khasi Hills BD Marak ka principal jaka Nongstone College Dr Mrs Yaisan Mautho kinong hikai ki Samla pule bat hikmi kikpa Difficulties there. Let's give a round. The mementos. I would like everyone to give a huge round of applause. RUSA 1.0, RUSA 2.0, many projects have been taken up here in Nongstone College, and I remember the first time when I came here, maybe in 2015-16, it was a very barren campus. Now the campus has a totally different look, and I can tell you the lucky ones are you as students who graduated today and also the students who are still studying in the college. I would like to also place on record the good contribution made by the faculty members, teaching as well as the non-teaching staff of the college. For the students who are graduating, it is my immense honor to stand before you today at this pivotal moment of your lives. Today, we celebrate not only your academic achievements, but also your journey of perseverance, growth, and discovery. I congratulate each and every one of you for reaching this milestone, and I applaud your families and also the teaching faculty who have supported and guided you along the way. Graduation is a time of transition, a time when the hard work, when the sacrifice and dedication you have put in your studies culminate in this significant achievement. But it is also a time of reflection. It's time for you to look inwards and see. It is a moment to look back at the challenges that you have overcome and the wisdom. Ka Donbosco Youth Center lajam kra. Kalayarap kat prangut ki Samla ki balada pentebet yarade haka su kathan banyo jingtre haka karkhana JJ Mills kabadon hachenai. Kini ki Samla ki bala pentebet hakikam su sopti bat ki wei ki jan pong na Youth Center Auxilium Convent bat na Bosco penar Jowai. Kini ki Samla kilami haka art pusau tarik Nailur haka jingelam juga kong blissful simply kabatre haka JJ Mills hatanat Human Resource Development HRD. Karkum ka jing batai jeng Reverend Padar Michael Makri, Managing Director ka Donbosco Media Network and TV, ka Donbosco Youth Center ka bud dien ru ya ka jingsuk jingsngan jong kini ki Samla ki batre lengba jong ka Shabar ka Jylla.
Pada kitu ki Khubor lapoi syaka bakut tat hadu bangindai syambiang Khublai Shibun.